ale hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya ngakihokana uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV nidoka niguo gukorwo ngigutamburukiria mohoro ndamundakira thaa yakwa itha rihandite oro wega ni thaire tu nidoka niguo ngorwo ngigutamburukiria mohoro maria tukuharirie kuma mathaa ma rucini ina riri ithaa nario riarikia kwigera no mbere ndaya maya no mamwe ma maria tukuhariririe. Minister wa urimi Gikuyu wetetera wira-ini wake Amina Mohamed utogeria ikinya ria mutongoria wa bururi ria kumuthamiria thiini wa ministry ya mathako noho nituko twikurehera mohoro megie mathako ukireherwo ni mwandiki witu wa mohoro megie mathako Ken Maina kwoguo ndukae guthie kuraya. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Thank you muno makiria riri ni ikereka ria mbere ritwa ria kwa ni MUIRURI JOHNMO nake mutauri witu na njira ya CIIKO etagwo Susan KIBE. Tukiambiriria ni ati riri muingi uthiete na mbere na kuhinyiriria mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ukorwo aking'ethanira na maminista maria makoretwo na ngukumio. Minister wa urimi guku bururi-ini Gikuyu ni eteteire na njira nene hari utungata wake thirikari-ini na riboti yo makiria turareherwo ni mwandiki witu wa mohoro wanja wa muru. Mathaa manini thutha wa mutongoria wa bururi kurugamia minister umwe wira, riu minister wa urimi uria ni Gikuyu ni yumiritie nigetha gutheria ritwa riake. Mwangi ni aritie aria maramukuruhania na ungumania wa mbembe na fertilizer ya mbembe ici meyumirie mamurie ciuria matige gukorwo makimuingirira. Gikuyu maneno ya fertilizer, jana handrails Gikuyu maneno ya dams, ukifungua ndani wine. Kwa nini msije mniulize jameni kama kuna kitu najua? Na kama kuna DCI kuna kitu wanajua, si muende mseme ni nini jameni. By the time you are done with me, jina yangu mumeniacha huko chini mimi nianze kurokota. Oho ni ugite ati ndekureka andu mathie na mbere na kumuthukiria ritwa amunie kwirugamirira na ni egutheria ritwa riake. Every story I'm the sweetener, I'm the appetizer, I'm the salt. Yani jameni, kwa nini mnafikiria sina familia? And you don't take it, you know what I usually tell Kenyans, me I can defend myself. Girifotera Gikuyu TV jetawaja wa muru. Mwandiki witu wa mohoro wanja wa muru ni undu wa riboti tugathie na mbere ati ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga nicio citumite minister wa mathako guku bururi-ini Rashid Echesa akorwo agitigithio wira. Riboti ino irekereirio ni muhuri mucarica wa bunge a kiama kia Jubilee uroikene ta Benjamin Waciari na uria ukomithitie ikinya riri ria gutigithio wira kwa Echesa. Kuringana na mubunge uyu ni ati ikinya riri ritiagirire ona hanini kuri ari komithitie na njira nene. What we know is that if you looked at the way the cabinet secretaries have been shifted here and there, and the way they have now brought in the other new cabinet secretary, the handshake business has hit us again. We have lost, the people of the region have lost because of the handshake. The people who opposed this government are the ones that are taking a lion's share in we sacrificed. And I want to tell you, for me and Rashid and the minister, the MPs who stood on Jubilee sacrificed a lot here. They sacrificed a lot. Let me tell you, we sacrificed a lot to a level where we were meant to lose our positions. Na mbere ni ati minister mweru wa mathako guku bururi-ini niwe Amina Mohamed ni atugiritie ikinya ria mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ria kumuthamiria thiini wa ministry ya mathako. Hari ndumiriri yake Amina augite ni atikite muno ni undu wa mogaruruku macio kuria augite no eguthie na mbere na gutungatira muingi wa Kenya na njira iria yagiriire. Tugethie riboti-ini ingi ni ati ari ta njira imwe ya guthing'iriria itacukia
ria watho wa muiganania thiini wa bunge. Atumia ni moritio methamane na wikia wa kura ya mogaruruku ma gatiba ma bururi nginagia riria mutaratara uyu ugakorwo ukihetukio ni bunge. Retana riri rikitio ni muikariri giti wa kiama kia abunge atumia nikio kiwopa na uria no mubunge wa atumia thiini wa kaunti ya Kirinyaga wa Gikuyu wa Ngereshe na kuria oritie atumia bururi-ini makorwo makinyitanira niguo kuhura njeki mogaruruku maya bururi-ini tore mwandiki witu wa Mohoro aratumenyithia. Thutha wa gukinya mateta ma ubunge-ini maita mana hatari mogaruruku iguru ria watho wa muiganania, riu atumia matongoretio ni muikariri giti wa Kewopa niwe Purity Ngirishi na uria ni murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga riu ni meyumiritie. Kwa majina naitwa Gladys Ngirishi ni oritie atumia aya mamairira kwiyumiria kuhura kura cia referendum angikorwo watho uyu ndugukinyanirio. Wakasema kila kitu yote ambayo ilikuwa imesemekana ifanyike, bora ilikuwa inawafaidi wanaume ilifanyika, lakini ile imebaki ni 2/3 na itafanyika kwa sababu hiyo ndio stepping stone yao. Wanawake tutumike sisi, watukanyagie ndio apite waende kwa referendum. We shall not agree, tusikubali kamwe kuvotia referendum kama hatutakuwa wametimiza. Miareno ni nyitetwo mbaru ni Southpan Kutate uria ni murugamiriri wa atumia wa Naroko uria uritie atumia meyumirie matigirire ati watho uyu ni wakinyanirio. Referendum, kukataa kupitisha referendum si ndio suluhisho. Suluhisho ni tuende mashinani. Kwanza sisi tumechoka hapa Narok. Ati ile tu mama ambaye ako kiti ya juu ati ni women rep kwa sababu ati hiyo ndio tumepatiwa na sheria. Tunataka kuongeza wamama kwa bunge. Aje tuweze kuendelea kwa hii karne ya 21st century tukiendelea kukosa sauti ya kina mama kwa zile meza ambazo ile national cake inagauliwa katika nchi ya Kenya. Haiwezekani. And I want to say that we may have lost the debate in parliament, those times, the 4 times we have lost, but we remain undefeated. Girifotere Gikuyu TV, Jitawaja Wamuru. Hiyo ya mwandiki witu wa Mohoro niyo ikuhe kanya kwamba guikiria oro hanini tukiambe tugithie mwena uria ungi wa wonjoria tugicokeria ni ikereka ria keri ungikorwo uri na kiuria na no ende gikorwo gitukinyira guku metha-ini itu ya Mohoro ya Gikuyu TV no tuhurire thimu kana ututumire ndumiriri kugerera 0724 219 311 ndukae uthie kuraya.